Depan ring penher mesiam. Jingjar ni ngal ong meneng ini siam dak ini tiana oksigen tiana po na nistisha bas tang mon nistisha basa mangi nomor kita nong dia oksigen jang ba mai pa diong ya mem ngapiang bai nomor ba ngala ben ring mesiam tem tai la telot kensan tatom lelai ring penher ni kai na de China ni sa tai la de China tai ru lama China tai kita stay piti kita tilum tha la di China kita ini tang ni kelamar iya halo perlo perjo kerblai stay pi brok kaji we kan di third day ke jungi ni po gang talk ni po scam te mentasi kembangi ong menen mah ke video ba ni seperti mentasi ki jaka ki ba itana berki ba per ada po scam de mentas ngin leno stak jaka ban ngin pen iru ipi mo ki jaka ayu kita bat ki babas bhala da p1 jenis scam jenis po gang talk subha sia lej ban visit ikini ki jaka ibangin pen i mangi menta kasngi la da family visit ikini long leno ai mo ba p1 ka wis kai no kapor oi kam tam port telang lai le visit bas bha de mentangin ya mino hinane ban ngin ya leno stak jaka ka ba mu mangi mo dos ingin kik lai kerana ini laki. San baji emat. Ini pandap pia. Jam tu dia tiap yang dia kis senang kinsan bajin tu. Jam mentah kan hakan ni kepola de pra baji ingin ya lek no kumni sa sipang syata syakan jaka. Te perlok mentang ila yami dan parking mo ila dak ni ka sharing car sharing kalima ba kasim ini kena siam Menen of life bata ko ya kudo plus bata of the tapi full the I plus bata di ba na ya saya pejo kan di subah si pipin ko dekan ka video ka jungi la da fi ko awan iki caka ki prepare be tanat mah dos basia commander la da fi tanat dekan ka video ka jungi basia share ki ko perlu ni banyak tiket nang ni mah. Cincin. Ya media na. Te perlu tangi hab tiket sama nane saban ne chete mentan ngilade ban submit ya ka permit ke jungi dai aklat jam tan tiket nane arpo tingka kakla tingka marwai Baikkan nanti wanlej tak kacaka kapang imunlej mangi tanadai oh la penher baik bang ha wasui mau penher ya perlu tangi lapai kene kajaka mah isenge bam syua ni wandakane kan kali ini singgah ban sya oh keren ha baik internet welcome to the Bro Road border area road jalan ini mesua nomor ba yang ide kilasam bathan ke view te wan la kai jalan ngendrung sespo baik ke view nani roi nani cafe yang kami cafe ni at penis surrounding jai dia perlu tangi laru mana po cafe ni hilai ngalapan ni hivi ni ka long simple cafe dia ngipan ja tambah kiong tidang set ya kajang ngimyo ja dah dia ngilas pan tang dia megi bak peleng dia ini siapa Sete syakamat yo dondukan dadang dondukan dengan siapa yang sia persang ban ngin wad ka jan de ka jat di kawe hiba pentek po mo ya ka po ka jungi lam kum ta kham ka jat ya boris ngi layap tangan hi tem tangin suba ulung malatang di megi bat peleng bat kisah nah tu ngin yai bi vot syakamat ngin pni pi menta ka view ka baler ba ila jan po ata di tharai de sabah si pipun ko ni ka video ka jungi bat
ki badang pe thma so bhasia like share ba se subscribe mo ba sia comment te perlok ne ken megi jungi la poi mo ne megi ti peleng te stang ba dai do te sakashadut ken wanra ti menai ni la le hot tai la hap kelum ngala nga ba kan sakriat stay isai la mo te mun tai la hap kelum pe yang tangnya bam no du megi namar ngelajur pelat ke jingkan ngalatip ban num te ko hi new megi tang ba umbon sepat bom dan itu yang habam ke bam tang ban megi ru ngan te chang ini bam no ta dua shwa si jong ti matang ni mas no ne megi mo tomat bang boset ngam bang ne bang makilut ha da ai nga la ke bang bai chung hơn ni pan sa sao tamba sa sao ki ong laslam te pan no da kasadot namar ba kat bakalo dai tim tang ni bam iswa ting kendo be fi modus baik perlu itanan yang ke view mas ndap disha tangi lai mi nama baik ke view sia petit ki army kam kita ye ne mentaba pidangwan kemni ki banai pidang i kemni greenery onda pilawan ki banai januari hadu macam pem nami isu kemni pilai i pitang dak kita sudah makin kilo te perlok mentangi lapai kane kajaka mo kane kajaka kaba barobar khiat te bhi dan na preng jeng phi ba philayawan kane kajaka ka teng natula pas tingi lapai kane kajaka India China border oh ban ngan peniru phi kalong kumo katakan natula pas kai tanat kumo oh hakapor liur bar hakapor telang ni ti itanat sebab pelat te hakapor liur ngan peni phi kalong kumno mo haba hadu pangin dayaro kata ata dai dengan peninoi pi chalo perlok bat sobah si pi penkon ni ke video ke jong imo dos dengan peninoi pi mentah kani kan perlok kata ka natula pas fithela tho I love natula pas ba ina ne ndrong ini astai jai chal ini astai bat ne ka phone jong pi bây giờ cùng cái dầu đây nhập giá sát tới xịt rong ý sát tới có view tiêu là cái đây ơi nanti perlok có view tiêu là cái nô cái chừng rồi đây tê lim laring mình xiêm chưa phải đây laring siap lah. Meniang long thiết nó to oxygen yong em long với kum niru tim ta wan nè để ring penhiar mesiam jingjar niang long meniang ini siam dak ini thiên oxygen thiên na po na nistisha bas tang himon nistisha basa mangi nomor kita nong dia oksigen dan ba mai pa diong mem ngapiang bai nomor ba ngala benring siam tem tai la telot kensan totom lele ring penhiar halah kop di topia lambrat wan hey ni te sisa jingcara po arun salsin na longkum ne im la benring siam aduh bah habi alam no sekali ikan mau ada di na pedeng jeng pi ba phil laju pe ki video ki jeng ni man nak por kile hi kom no siam apa tawang dem taru hi la siam kum ne kem lele wah kermen be ya ka babaha ba kenim jai ru ban kalong ni dan nai keren su le ban ring man pen hiar siam dai nang ba kan nung kata kan
Malaysia. Dia perlu pemintang hab ya ski mah. Hab ngahabat bi ye pekse. Las panjuntai. Ngalaong mentan hilang ngamla kiu syu tengalong ini lain sekali ti inga em yang ini kiu bet. Nomor kwa hira bang ngin wanda ka force mo. Lada mai italat dia mentoi hira bang. Ngin kiu ka sejrong. Tengalong ingin yang lipai no sekali ti yang em biang ngala. Ye dah. Dangla. Dom lele. Dia perlu kalung komunikasi jerang pai pi. Hai. Ni. Lama dia. Ini ni pi. Saya take a view ya. Internet bah. Oh dari por. Dari por. Telang layam. Kani lelut pelan borokhan. Ni kain lade China ni satai lade China te rula ma China te tikta stay tikta tilum tha lade China kitai ni tangni kalamar iya te perlok pet ngan penifi te ki sipai China te kidang ya keren ya khana oh te sipai China kitai ni lade jong China te ni building pe ni ni yang perlu katung ni lai dia punya sender ni apa jerong mah buat ngilap peniru ipi keyboard buat sipai jong China dia mentang ni hiarno sport nomor ba tu driver ni iPod tang kendia di namarahan ni kajakar kom dahi akan kata ni rilala ila comfortable ta ila la bandeng siam dia mentang ni hiarno sport buat ngin ya pik ki dukan ba yang yo ke bangin ba me yo don ki rumah mari di la comfortable ta ila yo bandeng la bandeng siam bro dia pas si Pedro Refiko ikidur saya follow ini po Instagram buat si ikidur baler buat patias mah ini ya nos po te perlu mentangi lapai senis po sebahiar mana de kane kade ka last road mo jongka Nathula Pass jongka India jongka Sikkim de sat depannya satai kala de jong ka China bat kane ka de jing he jing jerong jong kane ka de khat sau hajar Chispa Sao Po te kala he sebab pelat ban ngan peni fi hatang hadoi te lama India te kadang de jong ke India jungi dang de jong ka Sikkim ba phin yai tam pala de kate umlong shu kala de jong China ma la kham straight tang ba umcha yai tam hira nani na bayang mangaru nomor ba ngalapen mentan nomor dot ko wi ka bai kala mun yai tam nani bayang manga sabat sapan phai sa thi sarum nomor ki ong bom sha banya shu nomor ba kam de kala de ka bordar jong ki China ma kan ya takadau ka bah tentang ini lenno spok kali bat ngin peni sekiwi ki jaka ki badan hajan jong kane Nathula Pass ma perlok perlong mentang ila lab ya ka kali ka jongi ka yang sani ani harum hajan jong kane te nadu meneng ila wat satei be jong ai long em ka de station ngapat ngala ngatep ula ong ngaba muneng sini serum te di mi ipat ngai tera dia hadir pan mila ka jingwat ka jungi jingpe yu nomor plate ni salah bakadan ane ka kali bat I be junga ila lidra setemta nomor pe laring mesim syu pengen peni pina ni mah katai ka Nathula Pass pe tanah dai bat ngan peni pi be junga pe lathia pe te im laring mesim syu ai te lathia im laring mesim syu ila semjing e ba kani kan kakali ka jungi nomor menete salam te im laring mesim syu mana lalong kum no He is from Shillong. from Shillong Yes. She was born in Shillong and then and she's raised at half in Shillong and Delhi and Sikkim. So my dad is from Shillong. your dad's from Shillong
Nong Cloud. Nong Cloud. No, title Nong Cloud. Nong title Nong Cloud. You know Kasi? I used to know, but when I came here, then Yes. I forgot my language. You have to try your dad language. Yeah. You stay in Shillong or you shift here in Sikkim? Actually, my dad expired. Oh, so sorry. So once he expired, then my mom, she came here only. Okay. So then we all moved out here. Okay, Sometimes I go there because my grandfathers are all there. Yes, still yes, there yes. only. So Okay. we used to stay in Hapalang. Oh, in Lapalang. Yeah. Okay. Hapalang. Yes, That that mother thing side. Yeah. Yes. Okay, thank That's you. why when I saw you in that Vajra stand, when I heard your language, I guess they are from Northeast only. Yes. But when I heard they are from Meghalaya. That's why I understood. Te perlong tangi lapoi hane po. New Baba Mandir. Namar ba kaul Baba Mandir kadesha tish kman mo kadang kam jengai ba na ne te kilasna artali kan new bat kaul desha te kaul te kepada best bahama bat kepada kreata sam kaneka new tim pada kreat kadang te hani ajan te soka shet bahani ru tem tangin lek pen ngen pen ip kata ka new Baba Mandir manuta ka bersedang Baba Mandir mah berita ban ngen pen siapa yang dua berdekut wah Now I'm feeling good. Okay. ke BUI hane Baba Mandir itanat ha pistir of itanat poi hane jan kan hane po Baba Mandir kaning ini rung tas po mo kan rung tas po ngi habla juti hane di perlok tangin cenderungan ya po Baba Mandir ban ngen pen IP ru po kalau kuno mah ale ये निकालना पड़ेगा उधर उधर लगाना हाँ हाँ So this is the mandir of Babaji. Everyone have faith on him, especially the soldier all around in India. He said that he protect the soldier available in this border area of Sikkim. They have a full faith on him, which is really, really spiritual. Even my partner wanted to be a soldier, so he have full faith on him. Yes, babe? perlok katu ngilade bandrung atau po Baba Harbhajan Singh mo katu mandir but wasui bangi kemyo bangin pen I video bah tu po mandir jung tu Harbhajan Singh namar baki kam strik hiru te ngilale kat bala na kasai ke jengi bangin ring tu te ngil kermen bapin ya itanat hiru ya tu ke video bala ring tu mentan mo te mentangan pen EP ba balik ikat Baba Harbhajan Singh kan full detail hani kala download ban ngan pen EP tama. So everyone, just to brief you about this very, very popular shrine, it is mentioning here in this notice, and this is Baba Harbhajan was born on 30 August 1946, and he was from Gujranwala, presently in Pakistan. So he was from Pakistan and posted here in Sikkim in the year 1968. So as you can see, he was from Pakistan. It means that before Pakistan was India. So of course now this place that he was belonging is based on Pakistan. Anyway, so he was placed here in 1968 and he died in 1968 in October. So approximately around, let's calculate together later on. So, and then what happened to his shrine is that when he died, because he was falling from a nala above the cliff, so he died on spot. And accordingly, when he died, so he came in the dreams of his colleague and his army and saying that he wanted to construct a shrine or memories sort. So that is why the army officer was constructing the shrine on his behalf, and it is very, very popular in this east zone, Sikkim, which is Baba
Harbhajan Singh Harbhajan Shrine. Shrine. So yeah, that's all. And from this notice also you can watch by yourself and read it so that you all will be learned. Te perlok tang katung ilai mi no nane na po Baba Harbhajan Singh mandir mo nane ngin ya lepai no siapo jakasa ka jungi te lada pitanat kani ka video ka jungi subhasya comment basia like basia share basia subscribe ro basia pa subscribe lam ya ki perlok perjor ki jong pi ti tim la ya shu hira inya skiski to island nya skiski te kan ka video pen kon no ne bat ngin skin do be pi berkaya kan next video ban sawan ba subha ban sia like share ba sia subscribe ba sadang ai men sim show ingi ba sa dang ai comment shu ki comment ki ba sultanat ki ba e ki ba thiang mo tang tai perlok bye bye